Sizwe sikaPhumla noMadeba, nini naphuza umlaza ngameva. Sesiphinde sabuya-ke futhi siyinkaba yeChilo TV, ohlelweni-ke ehlezi sinikeza lona oluthi abobani-ke laba. Lapho-ke sisuke khona sibuza-ke abantu abahlukahlukene emkhakheni eyahlukahlukene, sibuza-ke ngabo kabanzi. Igama lami nguMbali Mwacele, kanti-ke ngiyiqhikiza. Namhlanje ohlelweni lakho ngikuphathele ugogo. Ugogo esazoyichaza-ke naye njengoba ekhona la e-studio sethu. Sikubingele sikamule ehlelweni lethu namhlanje egogo. Yebo, ngiyaphila. Mina nginguGogo Mahlatshwa, ngiyoqhamuka phansi esigodini saseMpumalanga, eNkomazi. Ngikhulele khona eNkomazi, ngathwasa khona konke nje. uGogo Mahlatshwa, mhlampe igama lakho bani? Igama lami lokuqala ngikhulile labahlanga bonke khona le Nkomazi. Oh, njengoba ungugogo, ufike kanjani ekubeni ubogogo ngoba phela ngathi uyabonakala nje ukuthi hawu usasemncane kakhulu. Eish, bekunzima kakhulu. Kunzima lokho ukuthi kuvaleke yonke into ngoba lemvo ngikhule nayo ingicale ngisasemncane. Angikhonanga lokuthi ngiyamukele khona ngala ebuncaneni bami. Ngiko ngiqala kuyamukela nyalo ngoba ingigulisile vele, ngiko sengigcina sengimgogo. Ngidlule ebunzimeni kakhulu, ngagcina sengingakwesimeni. Uma uthi iqale ebuncaneni bakho, mhlampe iqale uzalwa noma uthe mhlampe usuzaliwe mhlampe eminyakeni nje yabe isikuthola? Bese ngizaliwe. So ekhaya kithi khabo make kunemadlozi, khabo babe kunemadlozi. Shuthi uyithathe ubona. Oh. Ngithathe yonke indzawo. So ingicale ngimncane, I think nginabo 10 years. Shuthi vele into le yasekhaya wonke umuntu udlula la. Angazi, like ngingasho njalo mara uma bayangikuthi unenhliziyo lenjani. Bogogo abamanamani bakhethe umuntu noma ngabe yini. Babuka inhliziyo yakho wena ukuthi utawukhona yini ukuphila nabantu ngoba ngingogo ngimsoka, ngingumuntu webantu. Funa ngiphile nebantu, babuka inhliziyo yami bazi bangena yini. Babona ukuthi ngiyawukhona ukuphila nabantu. Ake nje usithathe usibeke Gogo Mahlatshwa, usibeke mhlampe entwaseni yakho ukuthi mhlambe abanye baye bethi uma ngabe mhlampe ufanele ulungise indaba lezi zamadlozi, kumele ukuthi udirect noma uyalelwe ilona idlozi ukuthi hamba uyothwasa kuphi. Nakuwena mhlampe kwaba into kanjani noma kwaba into ehlukile kuwena? Kimi kwaba into ehlukile kakhulu ngoba kwafika ngimphuphu. Bangikhomba Gobela wami. Ngiphuphu. Bangitshela igama lami. Ngivusela kuGobela wami. Ngiphuphu. Gobela wami ngugogo wami ngidala khona. Ngakhonjwa yena ngiphuphu. Ukuthi igama lakho nguMahlatshwa, nguwe Gogo Mahlatshwa. Nesibongo sakho Nisi. Babu wakho nguye lo Magwaza. Ngivusela kuye. Wase usuqhubeka-ke. Sengiqhubeka-ke. Mara ekuqhubeni kwami lokho bengiphahla lokuthi ngisengakayamukeli kahle lento. Because bekungasindi ukuthi okay bengikholelwa kuyo but naloko ukuthi uNkulunkulu angeke aze avume ngilahleke. Ngiyamkhonda uNkulunkulu noma ngabe ngithathile. Ngiyamati futhi ungisinzise impilo yami ngoba
nawo lamadlodi labantu labadala labangasekho badalwe ngubani uNkulunkulu. So kulapho ekutheni ukuthi bengisengakafisi kwamukela le situation imadloti. Ngathi le khani sengiphumile lapha ngagula. Waba ngikhali senyungu. Ngingene ngigula ngikho right. Emva kwaloko ngaphila. Sengamukelile impilo yami ukuthi angisana plan. Sengindawo sithi angiyolamadloti ngiconnected. Ngoba lo nkulunkulu siyamfaka ngoba siphila nemimoya idala sithuna. Ngiyakubona. Ngike ngizwe-ke besho ukuthi kuney'nhlobo zamadlozi, angazi uma ngibeka kahle yini. Kukhona omndawe, khona awusilandise nje mhlampe ngalezo y'nhlobo lezo. And awasebenzi kufana futhi. Kunemzawe, kunemnguni, kunengwenya, kunesithunyi, bathini isiXhosa, ukuthatha ngesiXhosa nesiXhosa okuhlangane ne-language yakhona. Akusebenzi kufana lethini. Abalozi bakiphi bona ingxenye? Ngabe mhlampe olunye mhlampe uhlanga lwentwaso lolunye uhlobo lentwaso leyo. Balozi bafana netidalwa sithunga mangasho kucishi kuye ngalapho. Ngizokuthiwa bashaya ikhwela ngabe kuyiqiniso. Yo abona lapho kuleyo yona inzima kakhulu. La madlozi angithi awasebenzi kufana and especially uma ngingangena la kulele ngwenze linesikhwele kakhulu ke lelo. Ingwenzi. Lele ngwenze. Leli lakho lengwenzi. Nginalo vele lele ngwenze. Kanti umuntu akabe nedlozi elilodwa? Baningi labantu labaphila la yini. I think 5 or 6. Labantu labaphila la yini. Hey, mbukele ekhaya ngiyayizwela. Kanti siphila nabantu abaphila kuthina. Qhubeka usilandise gogo. So ngiqale la kulele ngwenzi. Lele ngwenzi liyahlupha kakhulu. Uma unalo vele alifuni ukuthi ube nomuntu wesilisa. Liyakuga noma ungaba naye but liyakugalela lona. Ukuthi kufuna nihlangane kangakanani nalo muntu wesilisa. Ubusaqhubeka mama ngendaba ingwenzi. Lele ngwenzi linesikhulu kakhulu. Especially uma uhlala nendoda. Nami ngihlala nendoda. Uma uhlala nendoda liyakwena ukuthi nicabange nale ndoda. Ukuze ukuthi lenteni likhweshisele yakho ukuthi angakuphazamisi. Lifuna kuba lodwana la ekhaya. Nawe ndoda lisuka lentela ukuthi alifuni ungcola. Kufana nokuthi ngingogo. Njengoba ngingogo so akufuneki ngihlala ngihlangane nendoda. Kufuna ngikunike isikhathi sami ngihlale nabantu abadala ngilalele mina ukuthi bakhuluma nami bathini. Ngoba esikhathini esiningi uma uhlangana nalo muntu wesilisa ube uphila nabantu abadala liyakuvalela lokunye bakuvalela ukuthi kuze ukuthi angithi usuke ungcolile bathi akukhomba njani into ungcolile like emaphusheni wena uhlangana nemuntu wesilisa abakhoni nokufinyelela la because uhlala ungcolile. Manje uma ngabe ngithi mina cha sizolala ngokuhlukana, yes sishadile kodwa manje omunye uzolala ekamerweni lakhe nomunye alala egumbini lakhe, lokho kuba kanjani? Le nto lena kufana nokuthi ufuna ngathi ungathola umlingane understand le situation yakho yokuthi ukuthi uma ukathi cha babe akuvumi leli viki leli akuvumi udinga ukuthi lalelana akhona uku-understand lo muntu ukuthi hayi ngiyam-understand lo muntu wami ukuthi
ukule situation leso vele. Mm. Noma inyanga noma 2 months angayithatha Mhm. singahlangani mara sike silala endlini mina naye. Mm. Kusuka sekufike leli dlovu lakho nemimoya yakho yemvelo. Manje-ke uma ngabe mhlambe lo wesilisa engaqondisisi kahle mese ephuma eyothi tshwe ngaphandle kwenzakalani? Angeke phela wena umhlobo. Kanjani mina ngingayikhethelanga ukuthi Angeke umsole wena. Nasicale silalele la ukuthi abantu besilisa abafani nabantu besifazane. Especially abantu besilisa ngathini? Abantu besilisa banemizwa lendlulela le yakithi. So thine how come sikhona ukuhlala inyanga yonke singahlangani umuntu wesilisa, yena angeke aze akhone. Hayi angisakuzwa-ke manje lapho gogo. Angisho angipromote lokuthi umuntu wesilisa ahambe aphume ngaphandle. Angikupromote lo, but kufuna a-understand the situation yakho. Uma ehluleka uyi-understand-a mhlampe Uma ehluleka uyi-understand-a angahamba ayotintshontshela, but abe akuhlonipha nakhona lokutshontsha akusikahle cause uyolanza imimoya lengaphandle lengasikahle. ayilethe la kuwe. Le mimoya ibe itophazamisa abantu wena. Manje-ke gogo ayikho mhlampe nje noma i-punishment-ke mhlampe ayinikezwa-ke idlozi lakho lokuthi uphumile phela manje waphumela ngaphandle mhlampe ukuthi bese shaya kancane. Umuntu ngathini, umuntu lothandana nomuntu losangoma kufuna uyaphahlelwa mase nishadile, lo muntu usemuntu wemadlozi, ubikiwe emsamo wena khabo babe. So watiwa madlozi ale kuleli khaya. Angeke bavumele wena ukuthi ube buhlungu. Oh ya. Batawuhlangana labakini nalaba khabo mvuka kuze kuthi bendeni kungabi khona kucabana emkhathini kwenu nobabili ukuthi lo munye agcine senanjani saphumela ngaphandle. Bayakwazi ukuxoxisana. Bayakwazi ukuxoxisana ngoba mase kushadile. Mase nihlangene angithi uyahamba uyobikwa khabo umkhwenyana umkhwenyana uyabikwa khabo umakoti. Basuka bahlanganisa labantu labadala ukuthi uma ngabe kunenkinga le bayakhona ukukuphahlela emntini phela abantu. Angisi wena sowubikiwe le bayakhona ukuthi hey colelani makoti nibaneni naye niyamatanisa. Uyakubona. Kodwa-ke mina makuthiwa nje kuya ngami ngabe bayamuthi uma ngabe saqala ukubhayisa. Hayi phela leyo kangithi kuya ngawo ukuthi uphatha uthini, ukhuluma uthini na. Usengakwazi ukukhuluma ukuthi mayiphuma bamshaya. Angithi uyakhona nokusho ukuthi mawuphahla bogogo ngicela imvoda leso. Uma ngabe le mvoda ingasiyo yakho yahlangana naye lo, uma le mvoda ingasiyo yakho angeke vele kunothi izohlangana. Utawuhamba. Ikhona leyo ukuthi uyakhethelwa abantu abadala. Uyakhethelwa lena vele ukhethelwe yibantu labadala. Ukhona vele loyo. Kuyenzeka yini ukuthi uthi ukhethelwe wena abantu abadala wena ungamfuni lo khethwe yibona oyifunela wakho wena? Ngabe ikhona yini mhlampe iy'ngqinamba-ke ziba khona ngokuthi wena usukhethelwe othanda wena kanti mhlampe abadala bakukhethele nje mhlampe umuntu thizeni wena ombuka bese ubona ukuthi ayi lo engathi unekhanda elikhulu, lona engathi ukuthi wena ufuna lo oyichama ngapha. And lo yichama utakujikela kabuhlungu ukhumbule lo khethelwe ngilabadala. Ngoba lo khethelwe ngilabadala uyakhombisa leli thando kuwo and wena uliboni. Ngoba wena ubona lela lo kuyengapha.
Eyi, ijulile le ndaba. Hey kakhulu. Hhayi, ijulile mbukeli ekhaya le ndaba le yokuthi abadala bakini bayakwazi ukuthi bakukhethele umaqondana. Kwesinye isikhathi-ke uma ngabe ukhetheliwe ngempela, awumfuni lo okhethiwe, ufuna lo wona othandwa uwena. Kanti kukhona futhi nokuthi phela imiphumela-ke iba khona imiphumela yokuthi hhayi wena uthathe lo othandwa uwena washiya lo. And esikhathini esiningi kuvamise ukuthi lona labakukhethelele labantu abadala kube nguyila latakuthatha la akutakule ayokubeka le. And noma angayena lento leyo angeke uze appreciate vele ukuthi lona vele wami ngoba awukho kuye wena. Yena utawuchubeka enaletinto ukuthi ufuna ukuchubeka nawe ngoba vele wakho ukukhethelwe wena, mara wena ungeke ukubone lokho. Ake ngithi nje gogo, mhlampe bakukhethelile gogo, bakukhethelile ukuthi nangu umuntu ofanele ukuthi uzwane naye nishade naye. Abese-ke wena umshiya lo muntu uya komunye umuntu. Lona okhethiwe naye usuke ekhethelwe yini wena? Okay, umuntu angithi amadlozi ayakukhethela umuntu ozozwana naye wesilisa. Babamkhethele yena-ke usuke ekhethelwe yini wena amadlozi akubo naye suke ehlanganile mhlampe ndlela thizeni nakhethela wathi uma ngabe bekukhethela lo nabo ngala bakukhethela-ke wena. Kwenzeka kanjani? Kuyenteka nalokho. Angikahlangani mina maybe ngiyadukisa, angikahlangani nomyeni wami. Singakahlangani asatana. Okay, masihlangana kusuka kukhona lokuthile lokusihlanganisile mina naye. And mangikuthi sihlanganiswe madloti sawulokhu sihlangana ngetindlela letithile. Ekugcineni sekugcina sekuphumela obala ukuthi phela mina nawe siyavana ngokwemimoya. Uyakubona? Sidalwelene kahle kahle. Sihlanganiswe ngilaba labazali. Umbuzo wami-ke uya la ekuthenini khona ake ngithi-ke nangu-ke lo wena awumfuni kanti naye lo ukhethelwe wena. Kakhulu. No, yena uyakufuna yena kodwa wena ungamfuni yena. Ukuthi yena esimeni esikanjalo-ke uma ngabe yena eseya komunye umuntu iyoba khona yini inkinga yokuthi akazange aze ashade wena? Cha, ngeke ibe ngoba wena ungamfuni. Ngoba nakhona futhi lapho umuntu uma ungamfuni angithi especially thina abantu bemadlozi uyangifuna angimfuni mina ngimadlozi kutho ukuthi madlozi amambukile yena ukuthi angaba myeni wami. Ngiyakhona mina ukukhuluma nemadlozi ami, cha lele ngikubonako akusiko ngikhiphele nina vele batamshaya bamkhiphe vele utawuphuma empilweni yakho. Uyakhuluma nabo bacele ukuthi lona lo ngikubonako akusiye vele le ngithi ngilinzelele. Kukhona okokuthi uma ngabe ukhethela umuntu mayifika empilweni yakho impilo yakhe ivele ithi iyantshintsha. Kukhona futhi ukuthi mhlambe umuntu afike empilweni yakho impilo yakho ivele yehle nje akusiyo wakho. Angeke makufika wena empilweni yami sengilahlekelwa umsebenzi nje sekuyamoshakala yonke into. Kufa imoto, isitolo siyawa. Kusho kona ukuthi unakho kukhona lofike nako lokungahambi kahle la ekhaya labantu abadala abasajabula. Sekuyaqala kuyamoshakala kuthatha imoto, kuphelelwa umsebenzi, uhlala phasi. Labanye abantu bagcina sebabona nebathakasi labanye. Kanti uyithakatha wena. Ngiyabona. Hhayi ijulile le ndaba.
Eyi, kunzima. ake sibuye size lapha kuwena-ke gogo. Yeah. Ukuthi wena-ke uke washo lapho ukuthi unaleli onalo elinesikhwele. Waze wasichazela ukuthi umuntu emzimbeni wakhe uphila nabantu abahlukahlukene. Ubusasichazele-ke lapha lo onesikhwele kuphela. Ibaphi mhlampe abanye ophila nabo wena abaxabani yini lapha kuwena? Ucabana bayacabana. Ngingasho ngithi nalolo lasifundisa ukuthi angisebende ngayo, angimnaki lo nginaka lo. Uyabona? Bonke bafuna kunakwa. Njengemzawo, umzawo unesikhwele kakhulu nawo. Umzawo Wasemantini. wasemantini nangaphandle, kunemzawo wasemantini, kunemzawo wangaphandle. Lo mzawo wasemantini uhambisana nesithunzi wasemantini. So umzawo unemona, nokukuxhwalisa ungachwala uhambe nge-wheelchair. Uma leli dlodlela ungalilaleli. Umzawo kuleli dlodlela ukuthi bayafemba ngalo, liyafemba. Leli dlodlela lomzawo liyafemba, futhi uma bafemba kuphuma labantu labakugangelako nangokuthi bakugangela. Bayafemba bayaphuma bathi chaza, bayakhuluma la emtimbeni wakho ukuthi mina ngintengani kuwe, ngifunani kuwe, ngivale ini yakho ukuthi iyente sona ungaphumeleli. Ake simeke lapho uthi ukufemba. Mhlampe uma singagxila lapho ukuthi yini kahle kahle ukufemba? Kufemba like kufana ne-prophet. Thina sithi ngesintu sethu semadlozi ukufemba. Masisebenzisa le sizini ngathi kumshanelo, ngeboya lokwa. Masisebenzisa kona sisuka sifemba ngekwemoya wenu wekukholo, ngithi uprofetho ngoba uma unalesithunywa uyakhona nekubona isentweni. Kufemba basuka basho lokho ukuthi ubone ukuthi okay, ngiyakufemba, ngiyanukuta ukuthi ngiphakame leli dlodlela ngisilele emzawo. Ngiva ukuthi yini lekhona la emtimbeni wakho, ngiyakufemba. Kusuka kukufemba lokho. Ugula kuphi? Ngikuphi la unenkinga khona? Ungaphila ngani ukuze uphile? Kufuneka ini ukuze uphile? Ngiyakubona. Uthi kunomshanelo. Thina ngesidlodlo sethu sibita ngokuthi sizini. Isizini. Lishoba. Kulishoba nje ukuthi izimo kuncane nje emva kwemshanelo. Thina eMaswati sithi uma ufuna kuyofemba sithi uyoshanelwa. Umshanelo omncane. Uyoshanelwa uyofemba. Manje mase ushaneliwe-ke ngoba phela mina nje ngikhule kuthiwa umuntu uma mhlawumbe ukushanelwa kanje kuthiwa ungangishaneli ngomshanelo ngeke ngigane uma ngabe ungishanelwa ngomshanelo. Manje mase usushanelwa-ke usuke usazogana nje. Lokho kwesizimo akuthi mshanelo. Lishoba. Into nje lishoba kumsila wesilwane thizeni. Kungumuthi. Kuyiphathi yemuthi yokufemba. Lo msila loyo. Kuyiphathi yemuthi yokufemba. So uma ushanelwa ngalo msila wale ngongoni, uma ushanelwa ngalo msila wale ngongoni, noma ngabe bathi bogula ngakanani, ma uceda kushanela ngisho noma bangakakulaphi, ma uceda nje ukuthi bakushanele ngalo kwakho uyaphila. Basuke bekushanela izifo. Basuka bakulula, bakulapha kahle kahle, kungumuthi kwakona lokwa. Manje uma ngabe mhlampe ukuthola mhlawumbe ukuthi ushawe i-stroke, kuba kanjani esimeni kanjalo? Nakhona uyakwazi ukuqaqeka ukushanela? Uyaqhaqheka mara hhayi yonke indzawo.
ngoba kusafuna kube nezinto takhona netigaba takhona ukuthi okay nyalo njengoba uqeda kufema kufuneka uthothwe bakulaphi ngithi labantu abakhulumile ukuthi kufuneka ulashwe ngani bahlanganise ihlahla ukuze ukhone uba manje uma ngabe usuke usunuka-ke uma ukuthi mhlawumbe ngihlushwa yisisu manje sinuka kanjani isisu? Okay, angithi ngiyanukuta ukuthi ngikuphi la kunenkinga khona. Noma ngabe unenkinga la, ngiyoyibamba noma ngabe unenkinga umtimba wakho wonke nginukuta le nkinga lela mtimbeni wakho. Ngitayibamba mina. Yobanjwa ngileli dlozi, ngitayibamba leli dlozi. Ngalo mshanelo. Ngishanela letifo letila mtimbeni wakho. Angithi ekugcineni bakhona lokhu bakushanele banganukuthi bakushanele sebafika phasi enyaweni sebacedzile mase bacedzile konke lo ukuthi babambile labantu lesipoko. Manje uma ngabe unalesi sifo unezifo ngizothi nje ekuthiwa ayilapheki nakhona kuyakwazi lowo mshanelo ukuthi ukusize kuzona izifo lezi ekuthiwa ayilapheki isegazini. Lo mshanelo lo kulapha like ukugula kwakho kusemtimbeni like akulaphi like boma-HIV ma-high blood na-cancer akulaphi konke lokho. Ukugula kwakho lokusemtimbeni mhlampe othakathiwe lokhu semtimbeni lokuthi bakugangele vele ukuthi vele lokugangela lokugula kwakho kudinga lo mshanelo lokufema. Hayi siyafunda impela nje. Mbukela ekhaya usahleli-ke naye uMbali wakwaCele iqhikiza lihamba-ke naye lapha-ke ugogo uMahlatshwa ezosichathazela nje elwazini lakhe analo njengoba phela-ke ewugogo shuthi wahamba-ke wayothwasa ulapha-ke la e-studio uzosichathazela nje ngolwazi lakhe ukuthi-ke sikwazi nathi usiqondisise ezinye izinto ey'thize njengoba echaza nje. Sisaqhubeka-ke ohlelweni lwethu ubusachaza-ke ukuthi wena siqu sakho gogo unomzawu unomnguni waze wachaza ukuthi kuyenzeka ukuthi balwe nombana futhi isikhundla sakhe. Uma ngabe-ke belwa wena kwenzakalani kuwena physically noma emzimbeni wakho? Kuba khona ukugula thizeni uma sebaqalile kuwo utho ukuthi bayalwa ndawuphatha maybe ikhanda balwala kimi uyabona insamo bayalwa sona kuningi nje lokugula manje awukwazi ukubalamula. Ukubalamula khona ngiko ukuthi ngibe ne-solution yokuthi kufuna ngendeni kuze ukuthi bonke labantu babe ne-peace. Utsho ukuthi ngenteka kufuna ngente imbamba mkhathi wasikhathi ngibahlanganise ngilandzele ya naloya ngibuye ngibahlanganise ngipheke utshwala ngipheke inyama kuyenzeka yini ukuthi ungenwe abantu babeyizitha besaphila basuke besayizitha nangale ungene abantu laba ababexabana besaphila bexabana lekhani baphila bona baphinze bangene la kuwo bacabana loko-ke kuyenteka mara esikhathini lesiningi abantu labavamise ukulwa ngile mindeni labasekhaya kini khabo babi nalaba khabo mali yibo labavamise ukulwa lapho kakhulu uma kuphinda kuhlangane izithunywa phansi. Isithunywa sifuna kuthatha indawo yaso sifuna kusebenza kuwo nalaba bathi thina sifuna kuqala phambili nalaba bathi thina sifuna kuqala phambili sekuyaliwa njalo sekuyimpi so uyaqala ngapha sekufuna unake sithunywa unake lapho awusana plan
ngokuthi ubahlanganise, phakamise isithunywa, ukhulume naso, uthandaze, uzilele isithunywa sakho. Ubuye uguce phasi, ukhulume naye. Hlanganani nibe umuntu munye. Angithi bakini labantu bonke. Balwelane ngoba kuyafana uyababida muthi mawuphahla. Kuze ukuthi bahlangane babe yindelelwane. Uma kuwukuthi-ke mhlampe-ke okay nakho-ke usungaphakathi entwaseni uyathwasa manje-ke ebese mhlampe kuba khona into ekudinga asikushiye lokho ukuthi uvele ugobela wakho owasekhaya, asikushiye lokho. Sengisho nje kubantu mhlampe ogobela babo mhlampe abale ehe. Uma kukhona mhlampe inkinga ekhona noma ekhaya kunomcimbi othize, uyavumeleka yini ukuthi usuke la othwasela khona uhambe uye emcimbini wakini ufake lezi zinto zakhona lezi zokuthwasa? Angithi abanye bafaka imicako esike sibabone bemhlophe ebusweni, abanye bafaka lento engathi ibomvu njalo njalo. Ngoba bathi thina sithi mahluko awafani. Mina ngithwasela mkhaji, uNandawuwe, baningi labantu yakubona abafani. So thina ngale kamkhaji ngekwati kwami, uma ungenile endumbeni, uma kushoniwe ekhathe ekhayikini la usuka khona, awuyi lapha. Uma ngukuthi uyaya ekhayikini kushoniwe, kufuna ugeze before uye endumbeni. Ugezwe ngamanzi nje. Ugezwe ngembuti. Usuke esifeni. So unesinyama phela. Ufuna kwakho uhambe ekhayikini. So unesinyama. Ufuna ugezwe ngembuti, bahlanganise isithezwa sakhona. Ukhiphe lesinyama sale ubuyingene endlini uqhubeke. Okusho ukuthi kahle awuphumi ngokomthetho uze uqede. Noma ngabe kunomshado, noma ngabe kunephathi awuphumi until uze ufeze sewuyamikiswa ngokomthetho ngayo le nkomo labafunayo. Ima-ke inkomo esuke ifuna uba inkomo lefunwa ngulamadlozi base umuke ngenkomo ngebukhosi. Mabathi umuke ngebukhosi basuka basho le nkomo ihlatshwa le nkomo. Ihlatshwa khona lapha lomuka khona. Le nkomo bayihlaba khona lapha ekhayikini. Usuka kagobele ekhayikini. Inkomo yohlatshwa ekhayikini. Inkomo nale mbuti. Umuka ngebukhosi bathwala imvo takho kahle ngemithetho uyaphahlelwa yamuntu. Usuka kagobela. Bathatha emadlozi akho asuka kagobela amuka kuphi le kini ngebukhosi kahle uphahlele yonke into yakho. Okay. Size la ukuthi khona kuthatha amadlozi akho amukiswe kini. Nkathi uyongena kagobela ayangeniswa yinawo. Ayangeniswa. Kuba nomcimbi wakhona. Uqhamuke ngelidlozi vele. Ulethwe lidlozi ekhaya. Awukabitwa umuntu, awukwazi ekhathe ekhaya. Yini lekulethe la? Ulethwe lidlozi angithi. Phela umuntu onemadlozi uyafana nentshelokati. Uyazila uma ngabe ukule process yokuthwasa. Manje kube isikhathi esingakanani nje ukuthwasa? Ngikhulume esayidini lami. Mina ngihleli ayikancane. Ngihleli ngoba ufuna ngifunze umuthi nanye esigangeni. Ngikwadi kulapha ebanzi. Muvuma kachamuka ukuthi unetimbo takho ugulwa ngilo ukwazi ukuthi ufuna ngihlanganise isihlahla lesinjani lesinjani. Kuze lo muntu aphile. Ngibona. So ngihleli ngoba bengifuna ukufunda yonke lento leyo. Ngikwadi nalokufemba. Ngoba angingeni ngiyahati lena. Uyakubona ngifunza lapha ngicine. Uyakubona futhi sengiyayati ngijwayela ngithi angiyati angijwayeli lokufemba. So manje lona lelo mase lifuna ukufemba lapha liya ngokuthi liyakhula liyandlondlobala njalo. Uyakubona nazo tinhlolo takhona
mawushaya lezi nsolo ngiyiko ukuthi ufuna ushaye kancane kancane uyabona ukuthi oh lena le isho ukuthini lena le usho ukuthini ugcina sowukhulile ngekwemoya sowukwazi uma ukunika lesikhathi sokufunza injalo. Manje ngiza lapho khona ukuthi usuke ufuna uyakhula uzokwazi nokufunda ukufema. Wonke umuntu ongena ayothwasa uyakufunda ukufemba noma labanye ngathini masowuthwasile idlozi lakho liyakwazi ukufema obvious akudingi ukuthi ungaze ukufunde waze wathwasa idlozi lakho seliyakwazi ukufema. So lokunye kuya ngokuthi kuningi losafuna ukukufunda kakugobela nolenza uhlala labanye uhlaliswe ukuthi maybe akanamali ukuthi afune ukuthatha yabona nenkomo nje ngoba inkomo vele obvious yo so kuningi ngalapho nakubathiswa kumbathiswa gobela okade kugcoba ugobela hhayi mhlawumbe ukuthi usuke efuna imali akayifuni imali ufuna ukumbathisa ngale ukuthwasa kokugobela ukhokha ngengubo nje kuthwasa kugobela kunemali yakhona le bakuchaje bachaje noma ngabe imbali ukuthi kungena la yokuphahla yani yeke emfuleni yobhalula ibekiwe nje imali kuya ngayo ukuthi ubhadala yonke uyakhalkuletha yonke uyahlanganisa ubhadala yonke ubhadala kancane kancane mangukuthi ude leyo mali ungene ekuthwaseni bowusebenza uqedile ekuthwasa uyacela thokoza baba ngicela kuphuma niye emabhaceni niyozama imali yokuthi nibuye le mabhaceni abasho ukuthi uyohlangana nebani kwazi wena ma uphuma emabhaceni iyafana nokuthi usasekuphi endumbeni usengakaphumi ukuthi usoyamuka usengakavumeleki ukuthi uyongena ekhasithali ma usuphuma amabhaca lapho-ke kuyafana nokuthi usayosebenza uyabuya uyisa imali yakugobela uyongisa umthimba wakho utawuphuma kuwo ukuthi uthatha isikhathi lesingakanani ukuthi ulungise le mali. Uma ngabe usuphuma-ke uyaphuma-ke bayakumukisa lapho mase kufika umuntu-ke kuwe athi uzothwasa naye kuwena kuyenzeka ukuthi mhlawumbe usanda kuphuma nje kuyenzeka and lesinye isikhathi kuyenzeka futhi afike uthathe khona le wagobela afike azothwasa kuwe afike afune ukuthwasa kuwe nawe usawumfundi nawe usawumfundi lokho-ke hhayi ukuthi ude kuwe ngoba akuchaze noma njani ubito lidlulako umuntu akadiyeli tukwemuntu njengekuthi angadiyeli usuka ubitwe kuleli dlovu lalomuntu ukuthi naleli dlovu lakho liyabona ukuthi lapha ngiyokhula kahle lapha ngila ngifuna ukudla khona kahle ngidingutanga mbukele ekhaya imnandi ijulile futhi iyafundisa-ke futhi yonke le nto esikhuluma ngayo mhlampe khona ohlushwa amadlozi olokhu nje ethi hhayi mhlambe mahlayeni kuzoba ngcono noma kuzogwemeka mhlambe isiyalo mhlampe ongasinika umuntu owayefana nawe nje kanje olokhu ethi hhayi mhlampe kuzoba ngcono nje kanjalo mhlampe ungamkhuthaza uthini lowo muntu loyo ongafuni ukwamukela namanje labantu laba kufuna ubanike isikhathi sabo and uma ubona ukuthi sebayakuhlasela funa ubakhulumise kunemabhayi njengaleli bhayileli bayakukhomba ukuthi sengaleli bhayileli hhayi nje ukuthi uvele ungene esitolo uyithengele leli bayakukhomba ukuthi thenga leli bhayileli noma kufike umuntu akhulume naye thenga leli bhayileli
leli bhadi leli benela kuthini, ukhone ukukhuluma nabo. Futhi okay, ngiyacela ngisengakabi ready. Bakugulisa, ngiyacela ngisengakabi ready, uyahamba uyolapha uyolasha ngoba kunalabanye labafika esigabeni sokuthi agule agcine angasakhoni ukuthi afune nokudla. But le journey le ayikho lula, inzima, and akusilula kwamukela ukuthi vele ngingahluphi. Ngoba ngempela akusheshi ukuthi ukwamukele ngoba abanye sesibabone bese siyabajaja abanye mhlampe umuntu kade umazi ehambele indawo zobumnandi emaklabhini njalo njalo bese umbona esegqoke izinto bese siyamjaja-ke. Kanti cha, lona liyakwena ukuthi unathele utshwala mase uthwasile awusenathi utshwala. Liyakuthola unganathi utshwala mase uthwasile unathele utshwala. Ngamanye amazwi ugqugquzela umuntu ohlushwa yidlozi ukuthi asukumele. Athi sukumele ngoba ekugcineni kwawo konke amadlozi ayagulisana. Utawugula uthwale solo usathi ngeke ngize ngikhone mina, ugule ubuwadi ukuthi uguliswa yini. Umuntu akathi sukumele afune indlela yakhe ukuze afune ukuphila. Mbukele ekhaya sesiligoqa-ke nje uhlelo lethu lanamhlanje. Behleli naye-ke la ugogo uMahlatshwa kade-ke ezosilandisa ngohambo lakhe. Cha, le ndaba safuna siphinde siyiqhube ngelinye ilanga. Yona ijulile kakhulu. Singene nje sigamanxe nje kuyona ngoba kuningi nami ebengisafisa ukukubuza. Kanti-ke futhi nawe-ke mbukeli uma kukhona ofuna ukukubuza-ke kuyena ugogo uMahlatshwa ungabhala nje khona laphana ubuze-ke umbuzo ofuna ukumbuza wona. Uyobe-ke mhlampe esebuya-ke futhi esephendula uma ukuthi futhi siyaphinda siyamema e-studio-ke sethu-ke khona-ke la kwiNkaba Yechilo TV. Injalo-ke indaba sivayelise nje emakhaya ngikunikeze ithuba nje lokuvalelisa kubabukeli emakhaya sesiphuma kanje. Ngiyabonga kakhulu babukeli, ningalahli ithemba amadlozi akhona ayaphila futhi. Kuya ngokuthi ukholelwa kangakanani kuwo. NaNkulunkulu ukhona uyaphila, kuya ngokuthi ukholelwa kangakanani kuwo. So inkolo yinye, sikhona umuntu yinye kuphela. Labantu labadala labasingenile badinga i-support yakho ukuthi ukhone ukuchubeka nempilo. Amen. Siyabonga, nihlale kahle babukeli emakhaya.